Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong APHLC Central Committee Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Autonomous State Isua Puthak Lamthe Kaning Jepon Ningkang Samse Kedokok Penajok Dr. Numal Momin Amipi Dipurong Sopi Along Amipi Me Kikaipo Patumi Pai Ni Pai Arni APHLC Central Committee Vice President Rajesh Tiso APHLC Spokesperson Angtong Intikathar Atumpen Chepater Piponsi Dr. Numal Momin Amipi Dipurong Sopi Bus 10 Athingno Along Mamat Dr. Numal Momin Amipi Me Kaiponlo Labangso Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Amipi Mekikai Ponangkok Lake Anti-Autonomous State Statement Aputak Articles 244A Thangnat Ali Avilo Artike Non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Bomta Autonomous State Ajakong Ateng Pensi Assam Sarkar Pen Jakong Kelong Tanglokke Articles 244A Kehang Lake Ali Ave Asonlo Artike Autonomous State ke Non Karbi Anglong Autonomous Council Ajakong Anrekta Avelopu Kiramtang Arni Pirang Kiatengno Kaning Jepon Kar Julong Lapen Keteponlo Alama Putaksi Patumi APHLC Asongpen Ningkang Samsi Medical College Airset Room Setpen Dr. Numal Momin Amipi Me Kaiponang Lapuson Anti-Autonomous State Statement Kaninje Kapangdak Pun Ajo Ning In Sam On Epusi APHLC Vice President Rajesh Tiso Lapen APHLC Spokesperson Angtong Intikathar Atumpen Hirangke Athingno Lamthi Ningjepo Tangte Kopi Kosonpen Aputhak Angtonpen APHLC Central Committee Abitu Ningki Pungpen Dr. Numal Momin Amepi Meke Kaipon Ahut Alamthe Kaningjepon Alamthele Angton Pen Arju Iksina News Report Karbi Anglong News Channel Si pen pinadak dipo hithiang bonglong Dr. Numal Momin BGP IMLA alang liphan litum APHLC pen ame phimbe ki kainang kokalam thebang la hello je Karbi Anglong district kelong ke cheng pen non an ke ningkan trok sikepra ke thom abadlo lake hemprek long nang popusi Karbi Anglong la pen inglong so Karbi la pen inglong so ratuman ke no ana jahang bomlo kaskom ningkan thong kep su selo kaskom atung hemprek ke hang la pen ke song UPD sahut KNV la pen KPLT la pen KLNLF pen dang lok non anta hemprek nang ji pusi central government pen da lu chetok bomlo lasi non apor Numal Momin BGP MLA alang autonomous state of Han kahiji masonsi alang kaninje kupima pulote hemprek along dak akinang jian ke hemprek long state along ke duer nang ji lage holo seta alang non bang ke hemprek ke hang ke lage api ke chirui la pen ke non la ke tu anda hemprek ka tai lu selang lipu tang te non itum Karbi la penilong so rada kembang bang ke komentu si state punitum kacipulong pumala pen kasih toklong pumapusi non anda jahang bom lah bangwala ne apranda melo SDC huda song thaglo hem rit me chikailo hem preka farman adai kali pinu tum hasu thilo sitame non apor hem preka phan Dr. Numal Momin hiji me lam kaninje lam bangke nitung kroi kre lasi pini alang li phan ami bhi me kai nang koklo nitung kipithi sona thak nitung claim nang koklo lahelo lasi kirang jilang bangke majok mele tame la sona bangke ninje denang ji khaya phan longria phansi arjab thip nang ji kidam tang MP ki plang kachiplang tum dadalo arang tum han parliament long kachi toidun la ke hempre ka farman MLA bangwan MLA chiplang alo la ta hempre ka farman si MLA litum rada tung ke peman bomlo la penon Omor Singh tiso phan Karbi Anglong rat ke pahai gupia phan parliament long dunra hemprek pahang onang po Karbi Anglong rat ke mang pachunang po pusi litung Karbi Anglong rat thur pak si alang liphan भूत पीसी पहायलो ला पेनो ने मेले बांग भोदो ला बांग भोदो मना स्टेट असेंबली लोंग हेम्प्रे का लांग पानिंगे जो दुंजी भान हेम्प्रे का पहांग दुंजी भान
Karbi Anglong Arat kimang pacun je phan serang tumhan MLA pamalo tangte non bokajan a BJP MLA arang la puson Karbi khe phan inglong so khe phan lang plot la pen hala constitution phan India constitution article 244 elong India constitution la ketok dak la phan lang plot se lang li la puson kaninje la bangke chok che thek tilo lasi Karbi Anglong Arat BJP phan ke kroe tuman amek prang non je BJP atum hemprek ke aning hang hebi nong po bangke daksi cepak lang dang lo BJP atum hemprek nang ne po bangke alang atum daksi cepak lang dang lo hala jitu Karbi MLA atum la tumang ninje daga hesi Dr. Numol Mumin Phasi ke paninje la bangke nitum kroi kre komen tu neta nitum kroi kre la sila pungpuson akamatha ning ke no MLA phan ke Karbi Anglong ben bangke terek phi nei la hello to pinitak di purong sopi ang bong chiti mama se pinitak Dr. Numol Mumin BJP MLA ame phi kai dot lo kai nang do the bang ala hello Karbi Anglong Arat hemprek akar I ha ningkan pharu kesir kebra thokke paningkan pen hemprek pharman lok kaninje ka jesong la phan lok si modi tum ki thi kejang adi akhi kibu akai ka pajang kupuane ilitum cirung cerek pen ka jesong daksi Karbi Arat pen da Karbi Anglong Arat inglong aso tumang daksi thon rut lo da hemprek pharman si pini la pusona hemprek phan ke ile tumarar tum ke akar jongson si kaje mathalo pini hala bangsu ake manga phansi Dr. Numol Mumin bang hemprek ke hang lo pulo tang de lage tiga cirui lo lage si los lo ka cilut lo pula so alam kaning je bang lage lapen an par kahijim me alam the ke long thai bilo Karbi Anglong arlo je selet ke lage Karbi Anglong Arat phan lang plot ini hemprek pharman ki thi ke jang aphan akar jong aphan lang plot pini korte muti don rap kacekak nang halai hui muni tum sacrifice lahai hui aphan amta alang li lang plot aman ki pe ga lake pini Karbi Anglong Arat aphan kang nek choi ka hi jim ka khinde hala so ang thek lo tasi pini bangela pusona muni raphan ke dak Karbi Anglong arlu bangke ile tum ke chak nulu tapen la pusona lam he kaningje aphan ke asap su chujeng bat jir ta tum ke koi kretet ningi nake BJP asong polam kali Kongres asong polam kali la puson amun nit aphan bangke Karbi Anglong arlo ke lake asap ta koi kretet ni athema la puson amun nit aphan ke kroilo pulutang de ile tum ke monon pita lake hemprek pharman ke ile tum ninga klong pele ke koi kali puang teksik lang rong pulake lasi pini la so ame pike kai ke lake Dr. Numol Mumin aphan ke kai lo la pera kar jong da ke kai lo la pela puson hemprek aphan ke hijima munit ke Karbi Anglong arlo ke am hang thek nangilu hak konat ni along ka prek di mam hang thek na Harane Pakistan Bangladesh am hang thek na sita dak Karbi Anglong arlo ke la puson hemprek aphan ka hijim hemprek aphan ka khinde hemprek pharman ka chesong abia pigi butum hala pu an ke lang pot ke hijin pot la sona munir ke dak am hang thek nangilu pusi pini tum e pechel sia song pen ke klar dak pen minjelo la hello Indigenous People Party Maipu Rajantimung Aphan Pangthek Thek Thetum Helipen Katengkhe Lason si Karbi Anglong Arwada Phan Kemisen Kalipura Indigenous People Party Asongpen Solar Power Project Khamkhe Ponlo Bonta Non Apor Kopi Koson Alam Thepen Lone IPP Amaipu Rajantimung Aphan Helipen Ketengkheng Alam Ki Klanglo Bangso alam the phutak IPP asongpen pherang ke amai kangnipo pinpor dame khai angbong kacharbo kachether ke lam kimi kalilo lason thotsi Indigenous People Party IPP amai phu rajantimung aphan jakhong atiklo niphai thongkep ningkan sori hinira ingoira pho arni pangthek thek theatum ajo apor damsi helipen ketengkheng damsi Innova car registration AS097700 a number Akaraphan Hilipen Aptekang Dakpusi Pherangke Amai Lamthe Chapaklang Lasi Laso Putak Law and Order Atum Inquiry Paminangchi Ate Kewangji Lang Arni Lason Khai Hijan Katether Katehap Abang Kavide Chiaphan Law and Order Atum Sodakpen Insai Veknangchi Pusi IPP Asongpen Pherangke Athengno Ningjepo News Report Karbi Anglong News Channel
Porteng dan itu macam apa yang mungkin Nepal itu ikut ingin berkado bagi orang itu kan terus kaya jaman si yang itu mana kaya pilih nak kaya kalau pakai si linduk meme alam si ini tu IPP mana Indigenous People's Party pen kan apa yang Kongri Farman ini tu agak akan klaim lo apa yang ini tu IPP pen basically lah kedamtaan kita yang vaksin artiap angbong itu tu masih akan klaim tu lo solar project mustame itu tu Farman 18,000 bighas corporate company fan B solar Farman lah region lo so project Farman ke itu masih along lake ingbo chokji ma dam di bang ada dengan long maka pen itu kalau solong lake kamkhe tu lo solong lake kamkhe dat pen militum ka kamkhe atwar rilo kosong se kamkhe ka police jadi NDB itu mantan itu visual kan farm visual lagi ku pen itu Asian Development Bank fund militum labakso low pen Philippines along low pen compliance alempal event latung lang so itu lo complain natin kan accept pen latung investigation man kurang lo kan karena itu labakso project loan ang ba withdraw ponder kita kan 29 BHG ठीक है पुनः फैक्ट्री itu mako NCST lo mustame National Commission for Civil Tribe along mustame itu alang itu mustame do pilo complaint SC pilo da fire petition pilo da so thing itu alang itu mustame investigation action taken report hang lo council sorban koson si tribal along le mate long le inglong akhe long le koson si corporate company ban bima pulo so report hang lo so report ke hang farman ke si 25 April ciklo sedangkan 25 April ciklo hearing hang pen nili tu bahini attend no kalau so attend no lo alang di kan isi threatening pilo je laso di bolo bangladesh nanti attend nunrit do nunrit kolam kan threatening pilo bang bom ho 25 April itu silong kan kirang lo after hearing itu kirang bom ho lang itu ham bokulia kana lo nak checking lo sami nak checking pen alang di kan kantek tela jadi kalau sudah bang paper kurang lo malah tu ala full to ini trap lo bang go kon dili ham kile pen alang di gari bang ke dili ham dieng ko amala so gari na chen do di fan alang ko desi di mapur di dalam biji alang di bang ke di mapur lo alang lemen ke Samuel Rompi lo kasi alang di bang spokesperson lo IPP lo ma kasi alang di nak kile pen itu nak kile pen alang di itu parti dam lang parti dam pom 5 minutes ang pen bokulia police itu nang lelo nalo la so menit ke phone nampak phone pen mobile nampak lang lo la so menit nalo daksido masih dak do polo lo pilih pula polo lo ni dapat nangji pula masa alam polo par juren mat niliam sorang chon lo niliam sorang era ani sidung hak lo kan alam be pikam aju pilo kan naktar lo masih nilim handang ala second usi sinang itu second usi bang pulo oh kali alang di sosial media lo ke post jadi dimonto bisa sorma pan 1000 bighah lo le pidiat buat jadi komane komplain to kok case restarted la selang di pan kenanji lo masih kopi pilo jadi case restarted nali tu lan naknu nang ne ke josi do case do lo te phone nang do hada phone number do mati alang di phone number do da nali man call lagi ate la IPP spokesperson pina kasi party opposition atumke government ke claim ke chok se ke lake udun opposition tunge ninge don ko hala sudah asa wo debate dolo namane chok lo la na ke padona sita ke start da jene alang li ke thana pata isi tunang ji chalo to masih alang li fan pon lo alang kita thana netano dilu mai ni tunke ke dilo ada apa ciki di kan lo kado we dilu inom da care sharing masih pensi di tunge silong masih nabo sinali tu nason ho kisi na pengkar jala masih case sharing aka bos kata wi paklang lo masih na tumbang kalang di kana beng ma ada bang nacing tumut pulo ada bang itu case lo restart ya jadi si case bang tu board nang kai bang sinala lang li bang case lang biar sian lo masih so tek si nona do ठीक nona bang ke lang pen case ala ke free lo lam lo alang di pada ke si target lo IPP do bang kasi komal ne target la chine lo si ham daga to pagnon daga date alang li pan case ki bang aphi chi chini lo je moin ro lekti na ana ka ju so jo komal case ki ko yang kan the ko si to police lo ana ka ju din cross case ki ko alang draft lo petition top elo amena kan lo na kan the je lo
नाला के तो अपनी प्रोसेस दिखोना काली एरिडिम तो इच्छा एरिडिम तो पुलो बाला तुम्बा हमारे साथ आप बात करें नालू तो बेंबे दे लो jalan lipat arang se bilo tanah long di kota sudah jalan lipat di bembe lokal long di masih ada nalu kalau di itu tak selo nalu kalau di sini cara kuliah lo jalan di sini masih nalu tuh cekono pulo tapi kes research dan lokal nanti dak penelitian nanti tulis lo dan yang itu kota ini sampai kes pakai dak tanah lagi pulo nangko transparan agar ठीक langsung si bang bom lagi minus ta hearing minus ta lah konsilo sor pan ciklo John ni apor pilo, ciklo John ni aporang bon tum ahok pet la solong le kosot sigi pilo pet don ko ana long le sigi dulo tapi la tu akan ko pilo facilities pijik la son ma ana long le tu pide pen konsilo tu farman tribal tu men no so ma benefit ko pilo ola da mainul so da le tu mata tu na pilo la so mainul to tok la so report tu no nanda konsilo sor sigi kela ke nono bangke on theme mi tu kedamtang long la kedamtang ciklo 3 tarik aju umur 235 to 40 langsung mau kemana di lah Innova gari itu nanti sini lah langsung Innova gari na api full lo lapen ke na api full lo langsung nang theng lah get nang theng arki itu mana asid mana hala asid dan hebik be lah plak panca mana kopi ni karen kesor langsung si mata itu nak ke masih hemsor langsung nang ke apa lah gastric acukur ma mana pilih kidotik, masih ni mata bangke kalau ada karen cek itu karen short tu, masalah si mata orang, masih masuk pula kali lagi helia se, pula, masih ni lithula, oleh dulu, masih oleh dulu deh, masih mata lah, ni tahu dari masuk orang pula, kali lagi, ya masih masuk bangke lagi, tukang kami yang ini dulu, lagi alang bangke lah, get keteng si dulu, tek amat nakula tengok lihat kita ngasih nak masih duduk masih pak duduk masih ni langsung bangke masih stop cek mana mak kami langsung bang amat alang first kan gari sejalan nama gari lang lo film mana hal jadi dua bini mana koya long nang kewan mana bini nang kewan pun along boleh masih lang elo rumah sih betul lang lo arlong tu bini arnu tu bini tu tak tadi mana apa teh lang lo abis masih di tu masih mana je dia pun ini pani buat mana nak kewan tak kepo pusong saya ni kadiwan ek kali kan ya ko ni kopi man ko lang tu pamil amas ko lah thak along bang lah ile di roson si ketek lo masih la sorry masih di tempat ini la boleh karena saya pindah ini masih pindah tu kasi la bangke la tum kamu tha bangke la hele la gari apo nang cholo te ni masih target lo kasi non nang ketek lo bangke la kaduk kawe related bangke la mongle equation apo taxi related tu ate isi pe isi non ni ketek lo kasi non ki ko matha bangke nilitu karbin lo farman along le farman laso corporate long dam ji ku pe laso ga tham ke du pen no na bangke nili tu al right ka bang si next long bangke kasi rada tum karbin lo ra ku kitong matha ji le la bangke rak si decision people kasi non authority tum no nili tu kasi police tum hata affair pilo ek tarik ni bangke sorry 2 tarik bangke kasi atumi bangke atau dili hang lang lo thik laso 1 tarik ka do to bang lo kasi penau ba ko bang tumi bang tu kasi atumi bang ke la so mungkiri pan lang lo masih dari mana hek lo semi long le lo sekami hala isia gol do lang ada pan lo lang ke hek lo da sinali tum ta timi yang dulu lo se hala sol bang si pasi non ko amu kana dang lo si la so bang hala lo la so na gol do si lang nang la ko si kasi lang tum bang ke la mundong le mote tum ta la kya bino ba hele bes kya ko bang ke ni tum ta pan thong ke da ko kusi atau mimi gelo asina do pulo nang lang os sta ni tu mangke non confirm lo lake niligari ke manile nang tok rai katali lo lake akida bilong beko ke apa sih do lo lahan do lase nil tu keceng gelo sama thati hala aku garia aku lo de mathate kasino ni tu jadi ni tu bangke asal balik asos per manta itu bisa information kaleko nil tu data ko sochi laso gari na itu data no se arnam sinakerap lo jem nangli sabotire channel ko ba ko information apilo sila ke nangli pan make ada apa beda je fansi apa tumbang so bang ke sik make do kok lo ko si asur super ba na ke than make do kok lo sinale sabotire channel
lah tumbang ke si milik tumbang ke arnam so si mata lo si arnam so si lang tumbang ke ini tumbang pakai nak tan lo tumbang si no pakai mata si nili tum kemenali tum hoi ke mata pakai anak nali tum hoi pen rata bar bacini pakai lalu tapi made la so kam ke claim madu le claim pustam me lake akin me phan le ke claim kali lo monon phi madu phan pustam me la so ke claim ke dati positive lo madu so pustam me mane jong si claim de pustam me ma higher ko mane song atum ba ko mane exwajer atum le claim pustam me lake ke misen phan le ke claim kali lo MLA Dr. Numal Momin Aphan KSA pen ning kang samsi chepaklang po. Karbi anglong lapen dimhasaw arwadakar inay puluti Indian Constitution along kitongdak Articles 244A hinlo. Articles 244A mate hemprek aphan katisong non an ningkan kikem plengtanglo. Lapen hemprek amin pen karbi anglong lapen dimhasaw arad penang an atumki ahemari kibir pentinglo apran kidam nang sitami dolo. Bonta MLA Dr. Numal Momin Articles 244A pen anpar more power aja kongsi kithi lapen kemipu alamthe kaningche phutha Karbi Student Association atu ningkang samsi alamthe chepaklang patumi pai achiklo ni phai phi ningkan surihinira ingkoira pho urmi arni Karbi anglong dipu arong sopi servumu akumlin athengno no autonomous state no respect slogan mate hang tarampen MLA Dr. Numal Momin Gobek Pura ningkang samsi alamthi chepaklang po Anparta kewang chilang arni Articles 244A aputhak jongsi amo kewangwe alang ningje thu pulote Karbi lo charli asong sodak pen katisong ponchia phan chisik ding lo pusi pherang ke athinglo lamthi chepaklang po News report Karbi Anglong News Channel Sikot pen media korte tum aporteng bena chetong nun theka pot nili tum Karbi lo charli asong hin pen alang li tum ha kiro pipar piklo jasmet pet labang so sai abangke lan su si project si nili tum deng kontunang kogi polo sitame kapre kadim stami ki deng ponji phan ka chisik dolang lake mo apor angdeng si ili tum thek ponlong pola si jasmet pet isi benjong si langdam polo dangke lage ning kiduk tu si ili tum jong pona kokbo Karbi arada tum aphan mate Karbi akhaya tum aphan Karbi kuchot kalilo ladak west east lapen dimahasau alang tum ili tum Karbi mate ili tum Ladak district ke thom long kido khai su kusi punang kokpo alang litum mili tum akar I ha arjak ding kluipen pini arni anstame labang so phan ilitum sang sepin pen patikup ke pin pen ang se song bom wang bom lo sitame non het jong ilitum si statement thek ponlong lo labang ke bokajan LC MLA mate Dr. Numal Momin pen kaning je pon patumi si a meeting long mate mass joining long ni pini si kaning je pon do Karbi Anglong abangke Chief Minister sikipu polam selangli kaning je pondo Karbi Anglong abangke autonomous state kilong athega na su thelo mate autonomous state penta dabullo usi alangli ki jong pon la se hala bang so adim long pulu tangte ili tum kachini nang je bangke Dr. Numal Momin ke lake anti tribal usi ili tum matha ponang kokpo anti tribal pulu tangte lake Elitum alang ham tribal po bangke elitum parlo ponuni dat pothe ajak ding klui pen stame alang li labang so article 244A long bangke nang chidon dunde posi alang li mithang ai statement long jong si tum langdam polo dong tang thek bang chapaklang dak lo je Dr. Momin na bangke do Numal Momin na bangke non le alang li la puson kening je chot la pukali kedam tang MLA election na hutsita me labang so prang sita me Karbi Anglong asong ladak song do kapre song ja kapre song tum do hala su hutsta me alang li kapin rem pondo lason thot si hala su huta chelar jibon pusi pinangan atuma bangke alang li phan apor ki pi la poson same tum thek polong lo same alang li ka chelar bangke tum thekam long le non he jong same Karbi akhaya tum phan nang lang rok pusi lage matha ponong kokpo Karbi akhaya tum phan si nang lang rok pusi matha ponong kokpo lasi nili tumben pini labang so sai ki deng pono bangke lake non ge isi a trailer chola labang isi a trailer pusi matha pono kokpo jong si ke bang jilang arni sitame Momin na bang mate Numal Momin na bang jong si kapre ga alam pen jong si alang li la puson si 8 pon bom lang ningje pon bom lang lason statement si pi pon bom lang pulu tangte ke bang jilang arni bangke Karbi lo charli asong pen na bangke I step
project hala sobangke adukjang plung mate ami suplong same nilitum teng ponang kok kwathe people ma apoludang te pini labang so article 244A amen pen karbi aradatum achan ki dam stame dolo non hejon ilitum thekdam lo Telangana state ki pihut sitame ilitum karlitang Rahul Singnar stame article 244 amen tan si alang lito a piniar ni a piso so tumhan kapajang reinang lo puludang te pini labang so alam bat de pensi momina bangla so angdengan kaningje puludang te lake nilitum ningduk piglo lapen karbi lo charlia songa hin pen stame alang liphan sodak pen pinrem polo lasi non labang ke pamu pen nili ningje polo trailer tola jong sinon ke bangji langar ni som statement si people lang puludang te momina putha ka bangke nilitum kapre steps stame deng ponthunang ko lalo nang litum apanon amat kapachini pon alam the bangke ওচৰত আমাৰ কাৰ্বি চত্ৰ সন্থা ডিফু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰটেষ্ট হিচাপত এটা প্ৰেছমিট হিচাপত আমি ডক্টৰ নোমল মমিনক তেখেতক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি সি এটা এণ্টি ট্ৰাইবেল ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে কৈছিলে কাৰ্বি আংলং ৰাইজবাসীৰ কাৰণে যিকোনো দিবলৈ আছে অসম চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ দিয়া হ'ল এতিয়া যিমান পাইছে সেইটো আৰ্টিকল 244A হে ওপৰত পাইছে বেছিকৈ পাইছে বুলি সি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে কিন্তু সি এনেকা দিয়া ক'ত পৰা ইমান সাহস পালে যে আৰ্টিকল 244A ইমান ডাঙৰ কথা এই আৰ্টিকল 244A কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে কিমান প্ৰাণ গৈছে সেইটো কাৰণে আমি কাৰ্বি চত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটাকৈ স্পষ্ট হৈহে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা দিনত সি এনেকা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলঙত এটা ডাঙৰ চত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটা আন্দোলন থাকিব Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang thu